snimite mi okolo, ima li igdje kanta za smeće? Nema. I šta se dešava? Pošto nema kante za smeće, imamo stanje gdje ljudi misle da je ovo kante za smeće. A ovo su podzemne prostorije. Ovo je služi za zrako. Ozračivanje. A ljudi misle kanta za smeće, jer nigdje nema, ako voli vidi. Pošto nema nigdje, ovo bi trebalo biti kanti da ostave ovdje. Evo neodgovornosti. Zar je problem postaviti nekoliko kanti za smeće? Nije to problem. Ajde da vidimo ovamo nešto. Evo malo prošetamo. Dakle, sve pričamo u jednom dijelu, evo, neki 10-ak metara jednog dijela jednog naselja. Pozdrav. Evo ovo bi trebala biti kanta za smeće. Evo je. Nešto negdje iščupano iz asfalta. Ostavljeno malo ovako ovdje ispod, evo, drveta. Može se mrati. Evo jedne kante što je trebalo da bude. Hajmo dalje. Evo i druge tam. Kante za smeće. Hajde da vidimo malo još. Evo kante za smeće. I nju su negdje iščupali. Evo, pogledajte. Evo. Ovdje možete, dragi građani, da stavljate smeće. Ili nosate po džepu do kuće, ili bacite na cestu, onda to nije primjereno, nije u redu. Šta ima dalje na ovom mjestu? Zanimljivo.